Nalazimo se na tvrđavi Maglič, nedaleko od Kraljeva. Penjemo se na vrh, Kamarište, planina Stolovi. Prešli smo za sad skoro 3 km i dalje se iza nas vidi tvrđava Maglič. Penjemo se i dalje, imamo još nekih 7 km do vrha. Jako lepa staza. Vrh na nekih 3 km. Dokaz da su konji tu negdje, međutim nismo ih vidjeli još uvijek. I tamo što stavimo na ovu klupu da slikamo. A, može? Pa može, samo im keću njih, vjerojatno ću njih uzeti.
Dakle, da sumiramo utiske. Staza prilično lepa, međutim isto toliko i teška. Ovih prvih 10 km uzbrdo je, moram priznati, vrlo naporno, tako da definitivno nije staza za početnike i za nekoga ko nije bar iole u nekoj dobroj formi. Tako da, također, druga stvar, bez neke aplikacije kojom ćete pratiti stazu nemojte dolaziti jer su markacije prilično loše, odnosno malte ne uopšte ih i nema jer su drveća trula i onda i markacija koje je bilo je spala. Tako da bez neke aplikacije sa stazom nemojte kretati.